more people come online. Kia tuku whakamoemen te whakawhetai atu ki ta tātawari ki matua tama wairua tapu me ngāna hera pono ko te māngai hei tautoko mai ngā wā katoa ai nei ake nei ai. Tēnā atu tātou katoa, video 60... 7. Hey! 67. There we 67. go. Here we are, whānau. O te tukau mā whetū. Nā reira, i te pōnei e hoa mā, ka whakahokia i ngā kōrero ki tērā awa tātou pāpā, tau Pōtiki Wiri Muratana. Kia kapungia i tōna tuatahi, e ngana ana te whakamārama atu ki a tātou, te iwi morehu. Tuarua, he ahua whakatūpatotanga. Ai, so anei tō tātou kupu a te māngai mo tēnei rā. So, nō reira, kia matara anō, ke te haerere te rewera. Tō tātou hoariri, kei roto anō hoki ia i tēnei pā. O ti rā, ko tana mahi tēnei, i te rā, i te pō, he pakanga ki tēnei pā. So, translation, and after we do the translation, we'll go back through it again and break it down because the māngai is actually saying something really powerful here. So, therefore, be alert. Be most alert for our enemy Hātana. He is here in this pā, and what he does night and day is fight against this pā. So, we'll break down the kupu Māori and go through this to actually kind of get a pretty in-depth understanding. And remembering, you know, just to kind of reaffirm this, Tau Pōtiki Wiri Muratana, he was a vessel. So it's not the man that we're trying to acknowledge, but the kupu that came out of the man. So there's that kupu in the paipera. Greater he who is in me than he who is in the world. So there's a differentiation from what is spirit and what is flesh. And so these kupu a te māngai, although it came out of a man, the kupu, he wairua. Okay, so if we can kind of get that understanding. Tau Pōtiki Wiri Muratana was the man, but it was the tūranga, it was the spirit that he had on him that shared these kupu. Ka pai? So, we'll break that down again, So, nō reira, kia matara anō. So something about this kupu that the māngai wanted us to pay close attention to. So he says, kia matara anō. Kia matara, he says it twice, so he's wanting us to really pay attention to this message. And so, I guess to kind of get a bit more context on the whole kupu, kia matara. Yesterday we talked about another one of the māngai's kōrero. Through sheer laziness, we will lose this māramatanga. So the whole message of kia matara is about to be ever active, to be always alert, to be always aware of your surroundings, those things that you do see, and also those things that you do not see. And it is also a reminder, kaua e noho māngere. Ai. Use this māramatanga. That's the first message that the māngai is actually saying in this kupu. So, be alert, be aware. Okay, carrying on. Kei te haerere te rewera. Tō tātou hoariri. So, the māngai is telling us, Hātana is ever active. He is always moving. Okay, so another reason for us to be alert. Hātana is always active and ever moving. He's always on the move. Ka pai? Kei roto anō hoki ia i tēnei pā. So this was Ratana actually declaring these kupu to those who were present in Ratana pā at the time. Hātana also walks in amongst this pā. So, and we can kind of take this translation or this whakaro in any way that we want to. You're going to have your own whakaro about what this might mean for you. Ai. But, kei roto hoki ia i tēnei pā. So, again, kia matara whānau. He can be anywhere, and Hātana can disguise himself in any way, shape or form. And so, this brings us back to the gold. Okay, so, the māngai closes off in this way. Ko tana mahi i te rā, i te pō, he pakanga ki tēnei pā. So, he's also saying that night and day, Hātana attacks. He is always ever challenging.
So in that whakamārama, it takes us back right to the kupu that we've shared already. Ko ihoa te arepa, ko ihoa te omika. Start with him, finish with him, everything in between should be okay. And so I was raised in a whānau, and many of us were. This is a longer māramatanga in a minute, but this is important. Yeah, I've got to hear this. Ai, rā. Take Get it it, in, Ron. take it in. Get it. Okay, but to get my glory on tonight. Get it right, get it. But e te ata, e te pō, tuku whakamoimiti. So, in my whānau, and I know a lot of our whānau, our mōrehu tūturu whānau, whakamoimiti in the morning, whakamoimiti at night. Eh? And so this is the whakamārama why. Why do we do whakamoimiti in the morning? Why do we do whakamoimiti at night? Now you know. Our māngai told us, hātana is active night and day. So whakamoimiti te ata, whakamoimiti te pō. And this is the solution. That's how we combat the situation of hātana. Morning and night, whānau. In the morning, you tono atu, you ask. In night time, you say thank you. Okay, so that's the whole thing. Ko ihoa te arepa, ko ihoa te omeka. But I guess, you know, these past few videos have been about ngā kupu a te māngai. So, having that understanding that Rātana, he was a man, he was a chosen man, and the words that came out of him were God-given words. So when we think about these kupu that came out of māngai and have been recorded in the whetus, actually take time to break it into pieces and actually try and see what the actual message is, because you blow yourself away. You will. So, I think we've got some strong māramatanga with a couple of extra minutes there. Added a couple of extra GST on this māramatanga session. But hopefully the message has been filtered out to the nations. Che, tēnā koe te tuakana. That's awesome. Nā reira, ka whakahoki ngā whakamoimiti whakawhētaia te ki tā tātou ariki mo te nui o ona manaakitanga kua uhia mai ki runga ki a tātou katoa. Mihe hoki ki a koe te parata. Might have to just like add on māramatanga in minutes. Couple of minutes. Couple of minutes. So, ai. Hei whakataunaki i aua kōrero, kia kaua tātou e whakairi i ngā kōrero ki te pātū noa hoi kia kaha tātou te kapu aki i ngā kōrero a tātou māngai. Me ana kupu, i tukuna, nā te wairua tapu, ia ihoa ngā mano hoki. Nā reira, tēnā rau atu koutou katoa mo te tūhono mai, mo te piri mai, mo tēnei o ngā māramatanga in minutes. Couple of minutes. Shut around, that was really good. Why? Is that us? Ngei tengua kaha te matsa, te tama, te wairua tapu me ngāna he rapono, mau anō o te māngai hei tautoko mai, ai nei, āki nei, ai. Ai, pai pō. O Marie!